खुराई लमलोंग कैथेल द फंबा बॉबी फार्मेसी द शक्ति लेब बॉम अमा पोखाइख्रे पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुराई लमलोंग कैथेल की तिनसिट रोड हाइजिलमदाई द लेब बॉबी फार्मेसी द सखंगदब सिंगना शक्ति लेब बॉम अमा पोखाइ हंदुना तुमना मांगता थोहनख्रे थौदोक असे ngasi ayuk nongalamdai pung 2 minute nifurom taba duaida thokibane शक्ति लेब बॉम ओइबना बॉम पोखाइ बदुद दुकान गे लोनबा सतर थोंग फक्तोक तुन लंबी की नाकल द ताखे फार्मेसी अदु सिंगजमई खेत्री लेकाइ द लेब मोइरांगथेम प्रफुलो की मचानुपा एम बॉबी चही निफुना फंबनी हाइरे बॉम पोखाइ बदु अयुक अंगन बो ओइबना अशोक अपंदी अमत याउखिदे बॉम पोखाइ बदुदा मई हौरक्तुना फार्मेसी अदुगे हिदाक लांगथक याउना पोचै सिंग मईना तुमना चाख्रे पनबा याबदे ममांग थागी तांग 13 दा हाइरिबा फार्मेसी असिदा लालहौलुब NRFM ना वार्निंग पीबगा लोइनना बॉम थमजिलंबगी थौदोक अमसु लैख्रे हाइरे लालहौलुब अदुना बॉबी फार्मेसी गे मपु एम बॉबी मयाई काबा निसा ललोली हाइदुना मराल सिरखिबसु लैख्रे हाइरे अदुमकु बॉम अदु कानाना करिगिदमक पोखाइ हलमलिबनो हाइबदुदे चपचाबा खंगबा ngamdre थौदोक अदुगी मतंग द बॉबी गे मयामना हाइखिबदा असिगुम्बा थौदोक असे थोगहनदुना इमुंग मनुंगदा अवाबा पीबा असे तौहननिंगदे कानाना करिगिदमक तौरंबनो सेंगदोकपिरा उहाइखे फार्मेसी अमबु बॉम पोखाइ हंदुना तुमना मांग ताखनबगी महुत्ता वारी सानरगा लोइसनबा याबा लंबे लैत्रबरा हाइनसु हंगलकले NSCN-IM की कादर सिंगना नोंमै कापसिलकबदा खुंजा अमा सोकले ngarang ayuk pung 12 rom taba matamda jiribamga thangnana lairiba kasar district ki manung chanba Zirigad police station na konba Samtila Karulung village da NSCN-IM ki kadar singna maram amata taktana nongmai kapsilakpadagi thabak suduna lariba micham ama nongmai maruna panduna asogapan nangkhre thogdok asi thokraba matungda mafam aduda lariba khunja sing laiba kinare haire pausi asina phangba paugi matungina de खुलाई पाइबा IM की कादर 13 रोमना नुमित 13 की ममांग दगे चामतिल्ला कारुलुंग विलेज दा चंगजफम लौबा लाखी हाइरे मणिपुर की तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के ngमखै दगे चंगसिलखिबा IM की कादर सिंग अदुना खुल्लदुदा मतम खरगी ओइबा केम अमा सानबा हौजिक थौरांग तौदुन लैरि हाइरे निंगसिंगबा याबदे ngarang नोमै कापसिलकपगी थौदोक असि थोख्रबा मतुंगदा खुल्लदुगी खुंजा सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकपगा लोइनना ngasi pendabagi khongset amasu chatkhre khongset aduda saruk yakhiba khunja singna aikhoi santi pame nongmai kapsinduna micham sokhan khiba miyoi sing faduna ain ge oiba charak piu haiba kholauksu laukhi haire laingak na media housing gi advertisement ki senpham sing pithok tabagi mayokta siswak tawgadawre manipur da lariba print and electronic media gi pifam thokpa advertisement gi bill Manipur laingak na matam sangna pithoktana lairakliba asibu yaningdaba phongdoktuna ngase editor guilds Manipur amadi Manipur Hill Journalist Union gi apunba mifam ama pangthoktuna khana nainaraba matungda seswaki khongjang sangsinna bahaina warep laukhre warep sing asigi matungina hayeng December 13 ta Manipur da lariba electronic media singna seswak tawduna e pau sandokpa lepa loinana December 13 tana print media da thavak tawriba paumi singna siswak tawduna e pau phongba lepa haina warep laukhre khongjang asi changsilaba phawbada Manipur laingak na makhatana thabak amata laukhatana tonduna lariba advertisement ki senpham sing pithoktrabade Manipur laingak ki lariba minister singa mari lainaba e pau boycott tawbagi khongjang changsingani haire maram aduna print and electronic media gi pithoktana lariba advertisement gi bill ase laingak na अथुबा मतमदा पिथोक पिनबा एडिटर गिल्स मणिपुर अमदे मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की माइकैदगे मखा ताना अपील तौरकले अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।